Хамыр республикара тузагларына паға бачимеш, мұнашлы техника. Регионзем, тигізір худшынузем кураврат терле предприятин продукциябе палашма май бульджи. Чываш шығыр продукт, кураганзене гыжал мінбетеліндер жыға, хураве перен сюжетра. Эпшіні хилетіп, игерчіп пешередіп. Чываш шығыр продукт прилежевен шынығы паға болыне чывашинрей пурнаганзем аван білеші. Предприятие унба республиканада расшири вунулда регионада девиштереть. Палашнеги теп телевзенжен бірі продукцине ют шыржывзене судасы. Паянгигун инде бір Узбекистан республикине шынық задат бір. Шаван бегех телевзенбен Таджикистан республикине, Таджикистан байунажар, Афганистан республики, азиатлы шыржывзенже пиден умай шығыр жиеші. Азыны бачалсыне прилежу шынық кынамар чеш тырыда судасшын. Шакна дума канашы элеватор булышмала. Кунда хали хирюш сем бұрайшы. Игибинде 22-тымыш шулда предприятине шеттерзе ярасшын. Кунда önde bir şene linie latma telle vartna. Şamba da kunde 2000 tonna şuldalıkra vırlı kaderlegen linie bulat. Kanaş elevatorınca, kanaş станции urlı tırleren yenile kayat vagonzem. Вот şaganda birinde pedimbe tellevlarda pır. Чываш шығыр продукт прилежеве шиде предприятие греть. Иртне шулда ку тусла шемгене шубашкарды иккемеш шығыр заводне ежіндеш. Вол тыгакылден шудинже булна. Шабақта шулдалак вешнеле иккемеш шығыр заводе адалалма бушлана. Хали гунда ик шырытла терле абат шемешпе халыға завындарашы. Кама тут шогыр жиески лет, шак чуваш хлеба продукты шогыр не семья торожыр. Волтина бой барат, телей барат, сылых барат. Шакри варапиде тут хитре, а часом саванаш, пызык пулаш, тваншер живазыхлаш. Чываш шығыр продукт тулы тада рашшыны кзене туза гларас себе республикара жешмар адылжи түргінже де малдзен рединже. Предприятинже тулы шаврамбай шеген иге армантада твады тыру правыжы. Халығын өмірге елізіне пұғынза бұныран, чываш шығыр продукт же тұғырын жылынде хейн пағалықне жұғатмаст. Республика шинезене шандарза галас келет, нигамда шынықсыр, шығырзыр юлмаш.